Dumelang Batswana, dumelang merafe yohle le ha se ka bophara. Madume le lerato di tswa go Oarabela Makgore. Ke mohurutsi, ke mmina tshweni. Ba ka mo letsogong la ka la moja ke bomme ba dirang gore be ke le se ke leng sone, ke basadi ba ka. Ke nyetse lehuha, ke na le dikgotla tse tharo. Kgotla ya ntlha ba e bitsa ke kgosigadi, ba mmitsa M1 on the far right. M2 ke o mogare, ke kgosigadi ya bobedi, kgotla ya bobedi ya go Makgore. O mothoko ga ka ke M3, kgotla ya boraro ke mme wa ka wa boraro. Mme tota ke motho o ke ratang setso thata. Ke ne ke batla gore re bue re re a mabedi a mararo, ke tle ke tlhagise kapa ke bue ka setlhopha se bidiwang Thebe Arts Group gore se tswa kae go diragalang. Ka bokhutswanyane ke setse ke tlhalositse gore ke nyetse kgotla tse tharo, ke monna o wa lehuha o nyetseng basadi ba bararo. Mme tota golo gongwe Batswana ba tshwanetse ba dule mo hatshe ba shebe gore a nnete tota lefoko la lehuha a ke lone le tshwanetseng le dirisiwe, ka gore nna tota sentle ke na le mogopolo o mong kapa ha ke dumalane le gore ha monna a tsa bomme ba ba more than one ke sengwe se se ka bidiwang lehuha. Kana lehuha ke gore automatically le di-enemies mo go rang gore lehoko ka bolone le rotloetsa dintwa tsa lenyalo la ba bomme ba ba more than one kapa bomme ba ba nyetseng mo kgotleng e le nngwe kapa tse pedi or tse tharo. Ke buisiwa ke gore setlhopha se sa Thebe Arts Group ke setlhopha se neng ha ne re se theya, re se theile e le nna le mora, leina la gage ke Thebe. Now arts e tsamaelana le setso, ke motho o ke leng, you can just say deeply rooted mo setsong. Ka go tlhoka lesego ke na le bantlhoi ba bantsi ka lebaka la bophelo bo ke ikgethetseng bone gore ke dumela mo goreng ke Motswana, ke tshwanetse gore ke phele Setswana sa ka. And if mo Setswaneng sa ka e le kgang ya gore go na le sethepu kapa kgotla tse di fetang e le nngwe tse o ka dinyalang, the so called lehuha, ke tla dira yalo. Ke rapela Modimo le badimo gore e kere ba ka sireletsa lelapa la ka go ya go ile. Now art ke selo se sentle thata, ke selo se e leng gore art e tlhagisa bowena se o leng sone. Ka tsa sekao batho ba basou
ba dumela mo setsong sa bone mme ba ka se go bontshe gore ba dumela mo go sone mo South Africa or ka South Africa ke mo Botswana go nanong re tsa video e re le mo Botswana kapa puisano e mo Botswana mme go South Africa ko re tswang teng re phela le makgowa o bone makgowa on Saturday ha ba ya go shebella rugby ba tsamaya le bana bagolo ba ha ba hitsa go shebella the word rugby ba go dira di braai ko matlong ba kuisetsa musi ba etsa selo seo ke setso sa makgowa. They are very proud ka setso sa bone and then rona ka gore re nagana gore re botlhalenyana nagana re itse thata re dula re setse ba ba sou morago re dula re nyatsa se re leng sone gona nong ha nka tsena fela mo molong ka fitla ka letsa pina ya Setswana ke tlabe ke bona gore no go boniwa gore e ka re ke setlaela kapa ha ke tlhogonyana ka ha e bereke mme tota go tlusa botlhoko gore e leng sone se se tlhotlheleditseng gore be re na le what we call today Thebe Arts Group ka bokhutswane re re ke tag ke go leka go busetsa setso le serodumo le go ithata ka bo wena le go ithata ha e le gore ke Setswana go nyala dikgotla tse tharo o ka tswella wa nyala kgotla tse tharo ha e le gore ke Setswana gore o dule o na le kapa one moririnyana o e le wa gago o rate o le hela yalo ke moriri wa gago o nne yalo dilo tseo tsotlhe ke go ithata ka bo wena. All right now ke thekga setlhopha se e leng sa morwake e leng Thebe gore e kere se ikaya mahatsheng otlhe di-continent tsotlhe tse 7 jaaka there's a song mo the latest album kapa album ya morago e ntšha go na le pina e ba e bitsang Merahi mme ha o ka reetsa pina eo sentle Merahi e bua ka go neela lerato le madume go merahi yotlhe ya lefatshe kapa ya mafatshe a supileng o ka bua ka North America, South America, o ka bua ka Europe, wa bua ka Antarctica, wa bua ka Africa, Australia kapa Asia. Mo pineng eo ha o reetsa ke tutumediso fela le lerato re neela lerato go every single species se mo lefatsheng seo se tlhodilweng ke Modimo seo ka go tlhoka lesego rona re sa ithate mme bone ba ithata o ka bona ma-China ha ona go tsena go Asia o go bua English ba go makalla ba bua se-China even le mo Botswana mo le leng teng ba na le di-restaurant tsa bone tse ba tsamayang go tsone rona re palelwa fela go dira ntho restaurant hela e apeyang dijo tsa setso wa mmona M2 for an instance o itse go pheya thata le M1 ba itse go pheya mo go tshabegang dijo tsa bone ha ke je ko restaurant M3 a ka go gatela dijo tsa Setswana tse di feleletseng e seng sepe gape now dijo tsa rona ke setso sa rona bokgoni ba bone ke bokgoni bo ba tshwanetseng ba ska ba influenciwa ke merahi kapa ditšhaba tse ding gore he gona nong bona le yang you are so beautiful wa tshwanetse o share ntate kapa those stupid comments ka lesego ke tlhopile bomme ba leng gore ba na le strong conviction ba ithata ba itse gore se ba se kgethileng a se kgethiwe ke mang le mang and that's where the difference is wa ba bona ba bantle yana ba bantle
ka lebaka la gore ba ithatile bone, they believe gore bone ba bantle, and then le di-choices tse ba di dirileng mo lehatsheng tsa gore e tla nna di-family tsa ga Makgore ke di-choices tseo di tswileng mo dipelong tsa bone le go ithata ke setso kana selo seo, go ithata ka bo wena, go ya against the odds, gore ha ba re ba tshwela mathe ditso tsa rona bane batho ba bantsho rona ha re itshwele mathe ra ithata, right, ra ithata ra itlhompha, and then merahi e meng le bona a ba ithate ba itlhomphe zaka merahi e tshwanang le ma-India ba santsane ba practice what is called polygamy even today. All right, so yeah, so so nnete bela bonnete go gore lerato le monate o itirela tsone dilo tseo so long as we ithata inside. When you wake up in the morning o tla rata setso sa gago o tla ithata ka bo wena gore nna ke monna wa bomme ba le bone ha ba ema ba re nna ke mosadi wa hantate o ke tshwantse ke shebe gore a o jile o nwele hela yalo ba ntlhokomela thata ke na le bana ba bantle that ka bomme ba mme ke ra gore ke tse dingwe tsa dilo tse di dirileng gore today be ke le mo bo gona le what is called Thebe Arts Group is because ke dumela mo goreng if ile gore setso se tshwelwa mathe ha ile sa Setswana mme merahi e meng yone ha se tshwelwe mathe go boniwa go le hontle nna re be re ka this Thebe Arts Group re tla tsweletsa seo re dumelang gore ke setso kapa ke tsela eo Batswana ba dirang dilo ka teng. All right, yeah sengwe se se nngwe se ne ke batla go se tshwaela se se nosi kapa tse pedi ha ke ya go bokhutlong ke gore mmino kapa music jaaka setso ha o sa tshwana le music kapa mmino ka dinako tsa rona ha ne go gola bo rona bo Oarabela ka dinako tsa rona ne re itse mmino e le o na le molaetsa o ruta o bontsha tsela o kgothatsa gone yaanong dilo di changile mmino ke sound fela gore go tshwanetse go nne le sound le jive, that's all gore ha utlwa hela utlwa go na le vibe e lelang go godimo go na le mapiano no ba itse sentle selo se ke se buang gore ha o sa tlhole o shebella molaetsa musicing o solanka ela go na le piano go na le go ilela ya so ntlha e ke batlang go e tlhagisa ke gore ha o ka reetsa music wa Setswana o na le santsane o na le molaetsa o santsane o kgothatsa go na le pina mo ba re Khopolo I think track number 6 mo the new album mmino o kapa pina eo that music or that song e kgothatsa batho ba ba kileng ba latlhegelwa ke ba lesika le ba ditsala batswadi yalo le yalo ha o ka reetsa molaetsa wa teng wa kgona go utlwa gore man ha gore ha o monosi a tsamaile o tshwantse o give up go bofelong e na le this part that say okay a re jive and re celebrate
bophelo ba motho o kore ke molaetsa o ka o kry-ang from this album. Lerato mo merahi is galore, la tshologa la phophoma. Re rata ke sure le di-enemies a tota le ba re sa batleng go ba bitsa ka maina, re a ba rata mo that song. Kore that song sentle go ya ka nna ga gona anywhere in the world mo go sa tshwanelang gore go lle merahi, because ke mo re neelang lerato le madume. Thebe Arts Group ya rata, ina le lerato. Me kgang ya bobedi ke ya gore mo albumong yone which is the 2 points tse ne ke batla go di dira in my closing remarks, go gore re dirile le re o ba mmitsang Tlhoma ka Serethe kapa Madala, monna mogolo wa thulaganyo. Ke lekawana le nang le tlhompho le boikokobetso ha bona mogolwane a bona nna o itumela thata, o dirile ka natla, o ntshitse ga tshweni. Ke o na le his own music albums and everything, fela re dirile thata mo di-album mo dipineng tseo, almost 5 or 6 song album re dirile le ene. Ke ole the famous Tlhoma ka Serethe o bodikologa, matshetse a mo albumong eo a tsokantshitswe ke ene a tsamaya le ntate Eric Gabatlhalefi. Mme tseno tsotlhe le go dula mo ke leng teng, like I said, ne ke sena gore nka fitlhelela all these things ha ne se ka bomme ba M1, M2, M3 le bana baka kgosigadi ya pele le ya bobedi le ya boraro, papa wa Leleboga wa Lerata thata, ke se ke leng sone, Thebe e se e leng sone ka lona. Batswana, Ma-China, the Americans, the Europeans, the Indians, tota le ma-Afrika Borwa botlhe, Batswana, Mapedi, Basotho, Mazulu, Maxhosa. Album ya merahi ke eo ya Thebe Arts Group, e amogeleng, you'll never regret. Ha o tlhoke go ya go shopong wa go e reka. All that you need is to download, go into Apple Music or download kapa Google, wherever, yes, YouTube, you just download and you listen to that album. Ena le sefila, ena le lerato, ha o nyadisa go na le pina mo ya senatla, kore ha gona sepe se se seo mo, ke variety. Me, like I said, music o change ha e le gore o motho o eleng gore o rata music, o tla bo tshwana le nna gore music o tshwantse o nne le molaetsa, o go neele sengwe, o go kgothatse, o go fe direction. That is what you get in this album. Re bua yalo ko South Africa, re kopantsha Setswana le English le Afrikaans nako e nngwe re a bua. Goeiedag mense. Ke a leboga. Ke rata go dumedisa Batswana. Ke nna M2 Makgore 2. Ke rata e le go kgathaletse fela mo mantseng a gare Makgore e leng ene my husband ma ane a bua ka gore rona re le Batswana re se ra itebala ra lebala where we come from, because if e le gore ha re itse mmino wa rona wa setso go ra gore ha re itse ha re tlhaloganye
Yes, believe mo music mo, but don't forget where you come from. Because you believe for all one thing to for we to go to guy. Ke ka ho re kopang support gore e teng ya ntlha ba mo ya reng lurutu bona le ya bobedi a ba tsana ba re support mo e teng mo Instagram, TikTok, YouTube video ya di yang mo manyalo wa invite Butang si coach. Okay, sa ako Batswana mo. So, aris kira di balang perlu kay Batswana. Album aja bigire, rama pero kung kita ela kore, kira nga ralibana, rin proud ka kore. Batswana, ikanta ni Reja Setswana, ibile rin Setswana, ibile rin dansa Setswana. Yeah. Aris kira di balang kay Batswana. Jali po, kakao at ako. Isa kita sila mo po. Very clear ha. Very active. Ito pa sa po. Muli na yung okay. Sure. Isa kasi. Amo kosa. Mutwana. Yeah. Kuwa. Uli tayo na. Ni hao. Sanbanan. Yeah. Remotely next year. It la very let's next year. Yeah. All I'm yeah. Kotso. So, ito album ya runa, ito na mo kali download mo, like mo, subscribe mo. Content, what is the content? Yo, content de bajaj. Yo, rishuli. Ralevo. Pula.